tum na tum bergazi ambor nyim to heaven. Come on how? Wula kenya vinya adanka yetum la 247. Come on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nunda maraba kanna kaman how programs o abu nongo program yung pa ka bu nongo kum yerga tangna ko bu hana bonlu na pa kaman fa so la ka tla dwel chang be kale ka bu nongo tla kum yerga tangna ko bu hana bon la lu ma ngun ya na dana pa andu abi debga kaman tum fum mal trana sham tenung la analysis kaman how programs o etin yeli sham ni ngunye disclaimer not everything here din ye program ma kaman how ti yara ta hankali tin ye sham din yance ka bihago chanto ne ka dagban male ka gana male ka ta musulma ka ta bihago male to duna changona ta ta tole nanum ya to duna tene ta ta tole afanama an yale sham bala a hankali ba bi ka an yale la da ko ka problem yara me kaman how zo domi ti to yale to ale ti yale tin yale sham social media manyin da bande agwanu ko ka ti yale sham ma karan ye sham bala ya to gaba sata to ko chama na agwaza maybe po han ko mi abia ka che tien data social media ha shab na pen betien se gba yes kama ka danan ya shab ko pen la betien se ka le pa ba zo no ko chika bo mi left and right ka zan na ba to le afan ma be no the propagation against Islam yele to akanye ka so po len chante wo da biare aban afabe shaban nur da biyar ma anye ko chante nur da biyar ka ta gabrate lala nyele tien yela mi ya nyela new to this channel be di nyela video wa we nyele te ka subscribe ka part biale anytime ka to drop awesome contents like this and yellow one of the people bayan yarle pumfon tien yeti to ashele tien zangla yeto ashel gwalle biela nkuba brashele kana ka te main topic pune it's about trying previous videos yes ka shabi yare yeto ashangati ya fa shab dan nur bihma abang ne sa sura dunati yara ne ta takanya te president ya na on swante na on wom te sugo kay na man tetele imi kanya vetro e ka ben shatro na on wom te like na on da wom tenandene tenanda no ya ka na on swante no da fan dania ban donate 400,000 Ghana cedis. All Ghana cedis ma 4 billion bala to the family of North African former president Mr. Abdul Jalil nero swang kama ya nyin doro nra gbago katiza milisham yenche ka swang kala tabonga ma karabo tawra sonto nta the way forward mbala den yalla de duna social media maybe the zo kama nirwa nero bo nara nyangte be nirwa ne bo nara daniela ba dira lo orka wa tu nirwa ma anye ka duma de nin za avial ma la donation ma nan no baka sahayar de to especially media radio stations so call it later no ka ta be ni ranon bet idila arma ngura bi akam ko smara gar ko gna something ban kolrani kana ti yel ne denene here is the case benza 4 billion ma chantete te bol media houses ba tambe tsahna media so ngunda wum ne lorma dia obi yon ka wum ne lorma lantia be me bo so to ku ya te foka pani la tang ben shanga imbe nzambe social media ma kara zo on jelte te ya to ku ya ti ya die to aka gara because to pa al ka 3 be lanche kara late discussions over then jelte te on nyame there's this international singer Lakati Mbolo ko representer Africa globes o ngoninye Davido Nigerian singer mboma ko zan Africa wo duniya zan Nigeria wo duniya za true music Davido yina tan video kala video ma nye dangalan da ka fere musulun se da dine ni yara le shelmo highlight news kan trama agba after laban ma nan ka Nigerians be Muslim around the world ka ba united in na la video ma be ben satele the video nyala ngon united tam sandane for using such content tien chant the content ma biela ka kana kanye what
asham bazala jangla tone ka yila ma pile whilst they were praying ma unfortunately be yim kafto ko vang ma en le wo warwa which is portraying different thing because the warwa te jingane the nang the shanga te jingane and the main reason kata kana chongwana te yel manya because this is Nigeria issue be kar shira muslim. I feel bad. I feel bad. Kanya kama ya tin yare to ashe ka bayane kama tare yarma. Danan cheka ngoben den nan gana halentin na gbaka sobomi. Yes, someone did something. So nan ben shao gana tangba na haikar garmo magba. But here is the case. Taben yele. Be kama ti dadi ni ta ho shabara ko horma tarte ka galendo non nan lama to mate singa so ka obondo brother Sami mbom na chanting your video la video ma mbala you see o content ma even the non far the piatin in selene be muslim in selene gare the video den ma but in yani yara to ashela den che ka ban sha'aban nan ma anyela bro Sami video ma muswena ibira yina na ba tole karanyala ya ko cire yel muswena yina na ba tole anya makallan sa yel muswena ya na ba kata polo don ku nye banam piellama tin yar nan gban ye shayar ka ta musulen sene gana ngoma danan ba because laban dan ay katan ba yen yala ba hala karta ko ba hayale on trial ma tin yar nan gban yin shel ma mbala ta tamate akidanum ya ka tam te bin yar shanga yala yeto ashayta kana as muslims karen diminity ka ta lam on tuhle as muslimama be kenwo dirinye gana ka Davido me yila no der ko enchang free because we see similar things kar ko chana just because of your sex man guys maybe when you nyele face ma ka yele ya o kapulon ma zo din pa dal fan yele ma din pa karam bin yele ma so ben garge bet labro samini me yil shen mo da mele kaman rafin yar shan ka boy wunda so be kama ka ku bol afa so yul den kama hal video man o zante gana za when you tell the man o zo non den be nothing happened. You see, so this is thing yare to ashang identity kan wonum zanan na o video aden yu gana ka so bin yele gba tin yar na musulun sen nan gban yin shel man ba Davido no trial Nigeria ma o yimna ta apologize so this wakat ku dunan ta yele to abiala pa han ya solo ti yongo bente afa behbambe social media kamani yare to ashengo ngun kam especially banda duet be posting video ngun kam yan wumni yarmo ya ti yare to ashaya ngun nyenwo yu no o be yu no wumni en ya shelma ya ka analyze le ka yale ngun ku nya de base ko tire ne duna no ti yalma o myar ma za ni no ku myar ma za ni ngun wum no kan ye to ama ka ri wum de vien yalanga reply ka avoir ka wum ma aku wum na nya ni ya shan ka ta reply ye to ama mal impact musul sen de mal impact dia go de nya nyen ko bora ni en ya shel ka gba yina tin ye to reply so the zome ne ro pamba wum da wazu bia fa ba wum da wazu no ana reply ka musul tan marba ka to wum de wazu no ana ta reply be ka to ti musul sen ka to wum de ta tabiye to ai nye so ko min so tum de tun yinga ko to be de zo be ti o bo wum de no nya ya han kai bu an moyen yel kar sonte tutuma won han kai bu an moyen yel kar sonte ta da din won o gweme na bajin yel na ko ka ti no ye shema ka na bajin yel na ko ba reply so mora ye to ashema na manin yel ka te ka dala ma ka zo pion wonyam ya pa mi ya solo nye wunye musulme be nye wunye dagba na be ai nye ganien pangma manga ka ma bibe so tir fila social media ka wum de na analyze ka zan tumtuma be di ni der mainan ka mainan be the mindset kan ya ni no wum do to anyon kunyola TikTok anyola Facebook anyola YouTube a play ma ka dala so ako play na reply na agba ka ta tuwo be ayen ka won ya shama ba no chele ka ta zuwan yidan na ka biya gun meltete ka ta zahabi dagba on be gana ka le musulun ma ka like ka ta pa na on to ne ka ba yel kar wumte
ndi be yel pam because de to zo ya pam video ma ay yel ngo ba te di wa ma be ka de tan ma be te ngmala share follow be yan wum ka pa tale nzan postra karnya ya obu wum full video ma so be yel pam ben te de tan mara en chela very short ni ngun kam ye tan mar ka nzan chang a own way ayen duet le sham ka duet full video ma ka nerba wum ka analyze mina ngun ye tan mara be ngun tuhra dine be ngun turna nan be ngun tur pamba. Yes, kati yara kaman how programs or nta tonko tumde te tuma ati memban ko be jiniya ni dara song de tab kare chan vien yalanga ngone nyete mabi so the untouchable comedian anyapto abu amoka to woraya on the 25th of July Tuesday mbalama nta anyapto nyala ngum masuna bien ka try ka te tab song ngun kambe katan kanye nguyen tab song anyapto den dalma performance that nye dem bien artist kan fast garam da bien makasio da bien kana cheto comedians especially to one tram bedenne the untouchable comedians funamane anyap to tram bedenne to comedians nearby one way comedian avant this one way comedy group tram bien ban pai tram ka atin yetin data sham ni mane kana che mamma ya home match tifuta pa 30th tra kun la the youngest CEO yanga lesson studio CEO yanka tion kulma ya ndapel ko nyeza aji ways about nation kamara min kanita kam 23 kan kam 2023 tranye ben chang ni manen tunyo ta fawa trama amelia bien tira ko non la amelia mana tian kahla dala ma ka te pi amelia bela non shede shi ma sama ma dendal de tuna kanan te tap son ka tinye amelia ma ni en non sham small salama be wa ka yarma the non la on the 30th of July this month mba ntas anku wum de time share ngo nta dinyala wumle before 30th July Saturday share don ko kan na ngombala tira ko pa ko che yele bi akpo la moto yon so tira be yon pale aku ngala ka yula no zazo on la internet shab ni manama kam ya tira tap son katede tinu ta fawa performance anya den yan biane kan lan yara yete tambeni ya one way comedy to group madam biane no comedians ban pa yiri inde be dan biane from Mad Boy I have mban se ka waga se ide biane desi bien so kam dan bien ka te tap son kamara o dam le on ma nyedin yan chansham yon pelle ka try non le ka dala ma ka to kule am le fi lankan den kam biane molidem bala kan zante ka ya ida bamba jine Yusuf Aburturzon mon producer program ko kar parana offset nza kamara nyanga Abdul Basir ko tira ko lana as always kantira if you are new to our channel timaka di subscribe ka pata bialle anyela ben yar contents anytime ka to drop new one. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumna tumbir kazi ambur nyimte heavy. Come on how? Wula kenye vinya adanka yetum la 247. Come on.